menta ban pentip Ahmad Jompi ki paranoi kai SSA ki belon hapo ka kharash nong like blok. Bahkan don ka general meeting jong kini ke SSA haka Sandrik April Arjabsan haka por rebejim step hapo Piniel English School Lumokong like ro. Tekum taneng bakani kru khobor ngikot ngiwer ya pi kini ke SSA baro ki belon hapo like blok. Sobha bani porenti haka nika general meeting. Bat hakani general meeting kin don langro kin alam juk sendal budi mengini bani kren ban pensai ya ki katuk ne ki isu jongi kin ke SSA. Tileng bakani kru khobor ni khot ni wer ya barok kin ke SSA. So bani plai por knang bani por kin meeting. Kani kelong kat kum kru khobor belah pha di babu John Elvis lengdo ibrai general secretary jongka like blok unit kublai sibon kublai sijarngo.